Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. If you'd like to read along with today's chapter of Te Kirimataro Mīharo o Oz, digital copies of all of our pakiwaitara are available on the Whakamiere Patreon shop. No subscription needed. In the last episode of Te Kirimataro Mīharo o Oz, Torati and Te Korauwehi journeyed deeper along the yellow brick road, leaving the safety of Ngā Pāmu Tauwhena behind and entering a dark and lonely ngahere. Along the way, Te Korauwehi shared the story of how he came to life in a cornfield and why he longs for a brain from the great Oz. Now, as morning sunlight breaks through the trees, a strange groan echoes through the forest, a sound that leads Torati to one of the most unusual discoveries yet. Frozen beside a half-cut tree stands a man made entirely of tin, unmoving, rusted solid, and waiting for someone to hear his cry for help. Anei te upoko tuarima o Te Kirimataro Mīharo o Oz. Te Kirimataro Mīharo o Oz, upoko tuarima. Te whakaoranga I te kaitope tini. I te ohonga ake a Torati kua whiti mai te rā I ngā rākau, kua roa hoki a tautau e whaiwhai ana I ngā manu me ngā kērera I waho. Ka noho ake ia ka tiro haere. I kona tonu te korauwehi, tū teko ana I tōna kokonga, whanga ana ki āia. Me puta tātou ki te rapu wai, tā te kōtiro ki āia. Hei aha tō hia wai, tāna uinga. E horoia ai tōku kanohi nā te pū ehu o te huarahi, e nu ai hoki, e kore ai te parawa e piri ki tōku korokoro. I nā te hoha o te ao kiko, tā te korauwehi whaiwhakaro. E mate nō tō moe, tāu kai me tāu inu. Heo te anō he roro ou, kāti. Mā te hai te whawhewhawhe, e tika ai te whakaro. Kawa he rātou I te kāreti, ka hīkoi rāngā rākau kia kita rāno tētahi puna wai mā. I reira, inu ai, horoi ai, kai parakuhi ai hoki a Torati. Ka kite ia I te paku noa o te parawa e toi ana I te pākete. Ka mutu, ka whakawhetaitia e ia te korenga o tā te korauwehi hiakai. Tā te mea, kua tata kore nei e rawaka ngā kai kia rāua ko tautau I te rangi nei. Mutu ana tāna kai I te hokinga tonutanga ki te ara pere ki kōwhai, ka ohorere ia I te rongonga I tētahi ngunguru hōhonu e tata ana. He aha tēnā, tāna uinga kō pīpī. E aua hoki, tā te korauwehi whakahoki. Engari, e oti a tāua te tiro haere. Kātahi nā, ka tai atu tētahi ngunguru anō ki ō rāua taringa. I te ahua nei, no muri ke ia rāua te oro. Ka huri rāua, ka paku hīkoi rā te ngahere, marawa ake, ka kite a Torati I tētahi mea e pia tātāna I ngā hihi o te rā, I whiti atu ki wāinga I ngā rākau. Ka oma ia ki reira, ka tau, kātahi, ka ohorere te tangi. Kua āhua topea tētahi o ngā rākau nui, I tōna taha e tūana me tētahi toki poke I ona ringa, ko tētahi tānei mahia katoa tia mai ki te tini, ko tōna upoko, ona ringa me ona waiwai, I tū honohono ki tōna tinana. Engari, ka tū teko pai ia, āno tētaia e ia te neke. He mīharotanga I te tirohanga atu a Torati ki āia. He pēnā hoki tā te korauwehi, ia tautau e au ana, e ngau ana hoki I ngā waiwai tini I mamai ai ona niho. Ingu nguru koe? Te uinga a Torati. Ai, te whakahokinga a te tāne tini. I pēnā au, kua koni atu I te tau kotahi ahau e ngunguru ana. Me te aha anō kua kore au e rangona e awhina tia rānei.
He aha tāku e āwhina tia ai koe, tāna urupana mu ngāwari atu. Nā tana pāngia e te oro pōuri I kōrero hia ai e te tāne. Tīkina tētahi kēne hinu, meinga mai ki ōku pona, tāna whakautu. Kua kino te waikura te paku neke ai au, me kua pai te whakahinutia ōku ka tere pai anō. Kei te pai I taku kāreti ki te ai e koe tētahi kēne hinu. Ka kotahi atu te omanga atora tī ki te kāreti, ki te ai te kēne hinu. Kātahi ka hoki atu, ka āwangawanga te uinga atu. Keiha o pona, mātua whakahinutia taku ka ki, tā te kaitope tini whakahokinga. Nā reira, ka whakahinutia e ia me te kino hoki o te waikura I mauai I te korauehi te upoko tini, ka neke haere kia wātea rāno ai, nā wai I taia e te tāne, me tōna kotahi te neke. I nāia nei, whakahinutia ngā pona o ōku ringa, hei tāna. Nā, ka whakahinutia e torati, ka koropikotia ai e te korauehi, e mahea ai te waikura, engia ko hou anō. He pūhoto matareka I puta I te kaitope tini. Ka whakahekea tāna toki poke ka tītaha atu ki te rākau. Te hānea hoki, tāna kōrero. Nō taku waikuratanga kua puritia e au tērā toki poke I runga ake nei. Me te aha, kua harikoa katoa au I te whakahekenga rāno. Ana. Mena koe e whakahinu I ngā pona o ōku waiwai, ka tika anō ahau. Nā reira, ka whakahinu rāua I ona waiwai, kia wātea rāno. Ka mihi anō ia kia rāua, nā te whakawātea hia ona e rāua. He ngā kaupai nōna e whakawhetai hoki nōna. Kua tūpea au I reira mō ake tonu atu, me I kore ko kōrua, tāna kōrero. Nā ko nā kua ora anō au ia kōrua. He hata kōrua ki konei. Ko haere mātou ki te taone ka napanapa e kita ai te Oz miharo tāna I whakautu ai. I tau mātou I tō wharau e pau ai te pō. He hako e hiahia nei kia kite ia Oz, tāna uinga. Ke te hiahia kia whakahokia au e ia ki kānahi. Ke te hiahia te korauehi, kia meinga e ia ngā roro ki tōna upoko, tāna whakahokinga. Ko te āhua nei I hōhonu te whaiwhakaaro o te kaitope tini. Kātahi, ka ki ia, e whakapai nei koe ka homai a Oz I tētahi manawa kia hau. Hei tāku, tā torati whakautu. Ka pēna te ngāwari I te hoatu I ngā roro ki te korauehi, e mea nā koe, tā te kaitope tini whakahokinga. Nā, tukuna au kia haere tahi me kōrua, ka haere hoki au ki te taone ka napanapa, tonoa ai a Oz, kia āwhina tia au. Haramai, te tohu puku kōrero. Ka mutu, ka āpitia torati I te pai o te haerenga tahitanga ki aia. Nā reira, ka mainga e te kaitope tini, tāna toki poke ki tōna pokohiwi. Ka haere tahi ai rā te ngahere kia tai rāno ai ki te huarahi I mahia mai ki te pereki kōwhai. I tonoa e te kaitope tini a torati, kia raua te kēne hinu ki tāna pākete. Tā te mea, hei tāna. Me nāu e uaina e waikura anō hoki, ka matea kinotia e au te kēne hinu. I nā hoki te wai marie o tā rātou whaihoa hou, tā te mea I muri te tīmatanga o tō rāua haerenga, ka tai atu ki tētahi wāhi, I reira mātotoru ai te tupu o ngā rākau, me ngā peka, te taia ai e te kaihora te takahi. Nā wai pēna ka karawhiua e te kaitope tini tāna toki poke. Ka pai hoki te topenga I tere parangia ai te ara hei takahanga mā te ope. He hōhonu rawa no ōtorati whakaaro, te kite ai ia I tā te korauehi tārutu ki tētahi rua, me tāna taka pore atu ki tā wāhi o te huarahi. Ana, I mate ia kia karangahia te kōtiro e whakatūngia anō ai ia. He haka koe tētai āwhio ai I te rua,
te uinga a te kaitope tini. Hei ti no tōku mōhiotanga, te uruparenga harikoa a te korauehi. Kua opurua taku upoko ki te hei neha, koe au e tono ai ia Oz kia homai ētahi roro. Kei te mārama, tā te kaitope tini. He oti anō e hara I te mea ko ngā roro te mutunga kē mai o te pai. He roro ou, te pātai a te korauehi. E kao kua kautahanga katoa taku upoko, te whakautua te kaitope. Engari he wā ona he roro ōku, he manoa hoki. Nā reira, he whakamātau nāku I tērā takirua, kua nui ke atu taku hiahia ki te manawa. He ai, tā te korauehi. Māku taku paki waitara e kōrero, mā tēnā koe e mōhio. Nā reira ia rāteo e hikoe ana rā te ngahere, ka kōrero hia e te kaitope tini tēnei paki waitara. He uri au no tētahi kaitope, nāna ngā rākau I te ngahere I tope, nāna hoki te wahie I hoko atu hei oranga mōna. Ka pakeke ana au, ko au hoki hei kaitope. Mate ana taku matua, ka mana akitia taku whaia e au, kia he mora ano hoki ko ia. Kātahi ka wakatau au, mahue kē mai ana ki te noho taratahi, ka moea kētia tētahi kei moke moke ahau. Tērā tētahi o ngā hine tauwhena, he ātāhua rawātu nōna, ka pura o kuwhatu, ka mau te ngākau I āia. Ko tāna he ki taurangi mai, ka moea maua hei taku whaenga pūtea e mahia mai ai tētahi whare paiake mōna. Nā kona I kaha mārika ai tāku whakapetongoi. Engari ka noho tahi te hine, rāua ko tētahi kuia kaori I hiahia kia moea ia e waiake nei. He māngere nōna, he hiahia hoki nōna kia noho mai te hine e tunua I ngā kai e pōkai ai hoki te whāriki. Nā reira, ka toro atu te kuia nā ki te hine matarau kino o te rāwhiti, ka ki ai, ka ruanga hipi, ka kotahi hoki te kau māna, mēna ia e whakahō tai I te moenga. Nā tēnā I mākutu ai te hine matarau kino I taku toki poke. I tētahi rangi, nōku e tope haere ana, he mānuka nōku I te tere whai te whare hou, me tāku wahine hou, ka makere iho te toki, ka poroa tōku waiwai mai ui. Hei tāku koia tēnei ko te mutunga kē mai o te he manawa. Tā te mea I mōhio au e kore te tāne waiwai kotahi e kairangi hei kaitope. Nā reira ka toro au ki tētahi tini mete. Ka tonoa ai tāna mahima I tētahi waiwai tini hou mōku. Ka wai ana au ki te waiwai, ka pairau atu. Engari, ka riri te hine matarau kino I āku mahi. He ki taurangi nāna ki te kuia mō te korenga ōku e moe ki te hine tauwhena waiwai ā. I taku topenga anō, ka makere anō taku toki poke, ka poroa taku waiwai matau. Ka haere anō au ki te tini mete, ka mahia mai anō e ia tētahi waiwai tini mōku. I muri I tēnei, ka topea putuputungia hoki ōku ringa ki tēnei toki poke. Engari, ki hai paku pāngia au, he whakakapi nāku I hēna ki ngā mea tini. Nā te hine matarau kino I makere iho ai te toki poke I poroa ai tōku upoko. Mātāmua mai ka pōhehe au ko tēnā te mutunga mai ōku. E oti anō ka hara mai te tini mete, ka mahia mai tētahi upoko hou mōku ki te tini. Pēnei au kua puta tōku ihu I ngā karawhiunga a te hine matarau kino. Nā whai anō, ka kino kē atu taku whakapetongoi. Engari tērā pōhehe tērā, nā wai ka tūkino kē atu taku huariri. Ka toko ake tētahi whakaro hou I āia e tineia ai tōku aroha ki tāku wahine tauwhena ātāhua. Arā, ka makere anō taku toki poke, ka māripitia taku tinana, ka haurua te wāhia ōku. Āna ka hara mai te tini mete kia mahia mai tētahi tinana tini mōku. Nā ngā honohononga I whakaita ai ōku ringa, me ōku waiwai, me tōku upoko ki te tinana. E pai anō ai taku nekeneke haere. Engari tonu, kua kore tōku manawa. Nā kona I kore ai tōku aroha tonu ki te hine tauwhena. Me te aha, ki hai
pakuaha kia hau te moia rānei ona e au. Aini pēr ia e noho tonu nei me te kuia, tāri ana taku whakaipo i aia. I pērā rawa te wheriko o taku tinana i ngā hihi o te rā i kūkupa ai te poho. Ki hai aha kia hau mehe mea i makere atu taku toki poke, tā te mea tētaia te poro i ahau. Ko tahi anake te mōreareatanga, ko te waikuratia o ōku hononga. Engari he kēne hinu i waihoi tōku kāreti. I whakahinua hau i hau anō i nā mate ana. Heoti anō tērā tētahi rangi, ka wareware tēnei i ahau. Me taha, i te uaina ōku e te āwha, i mua hoki te whakaro ake ki te mōreareatanga o ōku hononga e waikura ana. Ko ma te kē au ki te tū teko, i te ngahere kia tai rāno mai ai koe. Te mōrihariha hoki o tēnā. Engari, i te taukotahi i tū ai au i reira. Ka whai wāu ki te whakaro, ki te ngaromanga nui katoa o tōku ao. Arā, ki tōku manawa tamō. No te mau o taku ngākau, ka hore he tāne i harikoa ake i a hau i te ao. Engari, e taia e te tangata, te aroha, me kua kore he manawa. Nā reira au e mate nei ki te tono i tētahi i a Oz. Mēnā ia e homai, ka hoki au ki te hine tauwhena moia ai ia. Ka tino ngahau atu a tora tī rāua ko te korauwehi ki te kōrero a te kaitope tini. Ka mutu, kua mōhio rāua ki tōna ā wangawanga mō te whai manoa hou. Aha kua tonu tā te korauwehi. Ka tonu a tonutia e au ngā roro, mahue kē ko te manawa. He kore no te poroheahe e mōhio ki tō te manawa. He manawa mōku, te whakahoki a te kaitope tini, tā te mea e kore te tangata e harikoa i ngā roro. I tēnei ao, ka ore he paenga ake i te harikoatanga. Ka ore a tora tī i ki i tētahi mea. E raru nōna i te mōhio ko te hea o ōna hoa e rua e tika ana. Nā, ka whakatau ia, ina oti i aia te waihape ki kānahi me whae ema. Hei ahanua māna mena rānei ka ore o te kaitope roro, o te korauwehi manawa rānei, mena rānei rāua e whai tā rāua e koingo nei. Ko tāna e āwangawanga tonu nei, ko te tata pau o te parawa. Me te aha anō, ka pau te pākete i te kainga ko tahitanga noa iho a rāua ko tautau. E me ana, ka ore te kaitope, rāua ko te korauwehi e kai i te paku aha. Engari ka ore tōna tinana, i mahia mai ki te tini, ki te hei rānei. Ka mutu, e kore ia e ora tonu, ki te kore e kai. Tēnā rā koe i whakarongo mai ki Whakamiere. Thank you for listening to Whakamiere. As mentioned at the top of today's episode, all the chapters so far of Te Kirimataro Mīharo o Oz are available on our Whakamiere Patreon shop page. No subscription needed. You'll also find every previous Paki Waitara we've released. Whakamiere is proudly independent and completely ad-free. We don't have sponsors or outside funding, so every episode we make is possible through the tautoko of our Patreon whānau. Each chapter takes many hours to translate, record, edit and produce, and your tautoko helps us continue to create high-quality reo Māori content and bring in more stories to life for our listeners across Aotearoa and beyond. Remember too, if you're a kaiako or kaimahi at a kura, kohanga reo, puna reo, or a school, we offer free access to our Patreon. Just send us an email from your staff email address to whakamiere@gmail.com and we'll send you a link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month, and that gets you early access to every single episode, downloadable PDFs of all of our pakipoto, exclusive access to our Reo Māori community, limited edition merchandise, and our full archive of more than 150 episodes. To all of our Patreon supporters, e nui ana te mihi. Your tautoko helps keep Whakamiere alive and allows us to continue sharing Reo Māori content through storytelling. If your podcast app has the ability to rate or review Whakamiere, it would mean a great deal if you could take a minute to do that. It helps new listeners find the podcast. And if you're really keen, share your favourite episode with someone who loves Paki Waitara, audiobooks, or te reo Māori. Ko taurapa au, e nui ana te mihi ngā atu. Hei ākua nei e hoa mā.